Paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Marikwanhang, nadlaw mo ka day. Saanan a pumampansin ni Marituyang? Ne, kunak no syakla ang tinakadlaw iti dayta, maray. Ide, tunggal lumabas ni Marituyang ijay balay. Kasta unay ti isem na. Katuray mo dito tersinak, maray. Uray laag paypayapay akas la kandidato nga agkampanya. Angem ita, no lumabas ijay balay may. Saan pa yan atumalyaw, uray no ayaban? Awan siguro ti masapol na, iso akasta. Siguro Kasta na mo day ta kumari takad. No awan masapol na, kasla saan na tang amamaw. Ay, nawadwad siguro ti kwartada ita kan ni Pari Badong. May kagluganan dito yung tricycle ka, una na to yan. Ay, diyak kaya taglugan dita tricycle mo nga aglat-latay kwaraw. Unay matan ti pananguyaw mo iti tricycle ka. Sigud mat adito iti paglugluganam no, agpaili ka. Saan itan? Ti kayat ko apagluganan, jay baro at tricycle. Iso nga urayak alumabas jay baro at tricycle, jay napintas. Naman pa'y apulos na pasahiros ka. Kasano nga damayat nga glugan dita tricycle mau ke nakadadaan. So kataman nga may nakaamamak taglugan. Ay! Unay ay, nagsakit matan ti panagsasaom na natuyang. Anya day tawit mo, kabadong. Ay, tinapay. Kita mamaray at tinapay. Ang damagan pa lang, may. Nang gatangam ngay, Ijay banger at tersina, maray. punay kamatan. Apay ga ijay pa'y tinaggatangam, kat nakalukat mo titirsinak ang mabalin mo apaggatangan. Kaya ka't ko dyan nangingin na tersina, maray. Nangingina, Puro amin saglalaka, lagi talakom. Saan magngarod na imas? Kita ay man nagitilakom at tinapay. Nagmamagada, kaslawan ramaramanda. ipanginak man langan dagiti lakaw. Ay naadadan ngawan gumatang, naramidam dayta. Saan na kan apampansinan ni Kumarim Atuyang? Ay, saan nga ruden? Jak ammo no apay. Idin to tawan mo't ammo kabasol ko kenkwana. Kino agdinamag dito'y barangay nga adu kano ti kwartada ka ni Paribadaw. Oh, Isumot lagayam kawan ba't? Didam amo dagiti gagayam da. No ada ti kwartada. Pudno gayam dya imbaga ni Marikwanang. No adan to kasapulan da kadatayaw. Isudan to ti umuna nga umasidag. Nagmadimatan ti ugali da. Di utultuladen da gijay. Ta talaga asaan anasayaan. Ayan nga ang kalgawan tay. Adda ijay barangay hall. Apay, Ipulong ko kumanina na tuyang. Ta nagsakit yung bagbagana kanya. anya dagita nga imbagbaga na ken kaaya. Saan na kanwa kay taglugan iti tricycle ka? Ta nagdaan ka naglatlati pay. Pudnumot kit di Ang saan arumbeng nga ibaga na daytaken ka. Nagsakit tinakam kawan tay. Ala, bye-bye amon. Inton maminsan, saan munton nga iluglugan ni Nanam Atuyang. Talaga sanay. Nurek pakpakasi kanyak. Ay, imadula ang ti kwartada nga agasawa. Kas jayan ti ugali da. Ha? Ado ti kwartada ko naman tay? Isumot ti imbaga ni uncle mo. Ay, iso siguro na yun dang agpailay. Ne. Anya ngay nga ti aramiden da ijay ilay. Napandan sa makisugsugal. Ay, kastagayam. Kunada ka na yun da kano ang mga abak. Isumot lagayam Ijay kano ilay ti pakisugalanda. Ta iparparit ni uncle ti sugal dito'y barangay. Marituyang, apay anak katakder ka dita sango ti tersinak. Apay, dakals, iparit mau. Saan mitkit day? Taide, numapan ka dita, agtugtugaw ka.
Ngam ita, nakatakder ka mo't taon. No makita dakdagiti tattao anak katugaw di tasangwanan ti Tersinam, panunutan da gumatangak iti lakaw. Kat maan ano ko mano panunutan dati kasta. Mapanak ag shop-shoppingan ijay ilay, maray. Ah, kasta aya. Pagan anok ngay ti gumatang di talakaw. Naa, apay, di mon malagip maray nga dito'y tinagot utangam iday. Apay, di mo mat malagip, maray, anak kabayad akawn. Amok maray. Urayak ni Badungkaw, tamapan kami ag shopping. Mapan kayo laeng No apay naglawaan di taparadaan apagurayam. Dito'y paisango ti Tersinak tinapili mapagurayan. Ay, urayan niya pa iti bagbagam sa anak agumatang di talakom anak kataptapaw. Ay, Stone, di mon uyawan dagiti lakok. Amom nga igit ti kalsada da ti Tersinak. Kat siyempre, talaga natapok Ita pa'y nga gururay ti pagluganan tang agpaili. Ang apay nga, ngawan mo lang mauray tan. Kun nga raw, apay, napanan dagita at tricycle. Agsusugal da, isungawan da. Kag, anya nga iti pagluganan dagiti pasahiraws. Dayjay nga, tricycle. Ayan na. Dayjay nakaparada, ija paradaan Kano di tricycle ni Kwarog dayta? Isumay. Ay saus, diyak kayat apagluganan dayta nakadadaan at tricycle. Kiti sulag mo tiyada. Malaksid no kayat mo apagpagnain. Kakaiso na nga ado ti kwartak. Dayta kay din nagdaan ti pagluganak, ha? Makamuka nga ron nga guray iti napinta sa tricycle. At dabaro at tricycle ang nagluganak edi na minsan ngal daw. Nakapilpili kan to mga minitan. Ay kasyempre, adog hayam ti kwartak. Ado ang tricycle lang mo ti kabayla mabayadan na pagluganan. Ay, no adda ko maeroplanaw. Di isaw ti arkila kapag luganak ngagpailay. Kanya, Sugal gayam Bayam aditada iling agsusugal. Kanayon ka no ang mga abak ni Nana Tuyang, ang kail. Nasayat ano kasta. Gamawan bibiyang ko. Basta saan adito'y masakupak a barangay ti pagsusugalan da. Nawayata nga agsugal ijay ilay. Jakla amaw. Nukasan no ti dusa dagiti matiliwan nga agsugal ita. Nadagdagsan siguro ati do sa ijay ilay. Siguro Kasano ngay no matiliw ni Nana Tuyang. Maka mo damutin matiliw da. Aw, makitam ba daw? Nangabakak manaon. ay da, naglaing ka talaga tuya. Kunakan ka. Daytoy sugal ti paglaing nga. Kahit umay kanto manan makisugal. Kituan dayta talaga ti planok nga ramidon. Ay kit suportaran ka lata. Anya ti makunamba daw. Mabalintangatan ti gumatang iti eroplano a pagluganan tangag pailay. Ay, dakil unay da tarapa mong aeroplano. Helicopter nga raw tabas-basay. No helicopter may. Asino nga tag-drive. Jak mo'y amaw tag-drive iti helicopter. Ay, wanan niya. Mabuti nga agtupay nga aglugan iti helicopter. Ay, sabagay, uray siyak. Mabuti nga mutlaang aglugan iti helicopter. Tuya, apay nga dalalaki di talikodan. Anya? Kita ba? Hold Ha? up, Tetoy. Ay, Hold up. Nakatutukin ka dito paltog na tuyan. apay nga hold upon da kami butan. Nang kung ano ti kwartayo. Ala, yawat yo amin na kwartayo. No kaya't yo pa iti agbyag itinapaot. Padong, anya nga taramidan tan. Ay, kadidan mo amin din Tapno agbyag tapay itinapaot. Intay, nadamag mo ka din dyan na pasama ka na pari ba dong kan marituyan? Jay pan nakisugsugal da iji ili? Saan? Jay pan naka-hold up da. Ha? Ay kunakun kat ama pasamak da ita. Kasano ka naglastog da mo ngamin? Ay, kinimus da kano amin jay kwartada. Awan imbati da ultimo 5. Agnakam da siguro. Ay, kaasi damot Naglastog dan tumit. Naparamag da pa'y kunam
Ay, kasano pa iti panagbiag da ita. Taawanan ti kwartada. Kapitan, asino ti akin tricycle day ta stainless sa tricycle? Nakasilsilang. Ay na, permi pa imot ang makasisirap. Sapay impating nga na. Kaya na nga ipasikat ata, baro ti tricycle na. Akin ko aya. Kaya ni kwarog aka nakak a. Ay, suday tan, jay ibagbagada abaraw at tricycle na. Kasano kat inuyaw da marituyang kan pariba daw. Iso a pinabaronan a. Ay, ka nasaya at no kasta Kat padasam at taglugan. Ewan man, kapitan. Ay, kwarog! Dak dito yang Kyle. Itulod mo ni kagawad ije na na. Unang Kyle. Saan mo na pagbayadan? Ay, nagsaya atan no kasta. Nagmayatan ti aglugan dito'y tricycle mo, kwaraw. Ay, libre pa'y. Ang santo na libre itong sumaruno kagawad. Agbayad akton inton sumarunaw. Awan ton ti manguyaw dito yung tricycle ka, takabarbaro amin ay. Nakita ka din ni Mari Tuyang. Jakto pa'y nakitkita ni Nana Tuyang. Ay, uray siya. Sipod na hold up da kandi kabadong. Sandan arimrimwar iji balayda. Mabaindan Ay, rumwardan to dagijay. Ay, sanda kat amabisinanan. Jakto ida kayat nga ilugan dito yung tricycle ka. Ta sinaktan da tiriknam. Ay, permi Dandaniya kag sangit ide. No saan da kumaan na lastog? Saan da kumaan na hold up? Marituyang, itay kapay alabas dita sangwanan ti Tersinak. Apay aya. Ay, nadlaw na kon maray. Agsubli-subli ka maut. Ibaga mano gumatang ka. Umayak la bumulod, maray. Amo nakitan nga asit gana. Ideado ti kwartam. Malaksig nga uyawom dagiti lakok. Di mo pa'y kaya ti gumatang. Idi dayta, maray. Kat ita, anya ti masapul mo. Adda sardinas ken bagas alakom, maray. Kat adda Ay, umutangak man nga road. Kano dya kaya ngay? Ay, unay kamutan no kasta, maray. Kaslasan tanga gayom. Ijay kaayan ni Maribana nga umutang. Saan adito Tersinak? Anya nga tano ireklamo ka ken ni kapitan. Ay mapan kala ang agreklamaw. Apay ti kunam, kabuteng ka. Maribanang, kumusta kan? Day, si kamot day tamaray. Nagmayatan ti panagisam mo. Kan, apay day ta igam mo agarapon. Tumay kalaang magkumustaan. Ay, awan ti bugoong may. Imbaga kaya abuguong ti umay ko dawatin. Ay, amuklatan, Marituyang. Basta nakaigam ka iti garapon nga umay dito'y balay may, umay ka dumawat iti bugoong. Adda, maray? Awan nga rod. Ay, agawid ak nga rodin. Awan, maray. Ay, idi kawadwadan nyo sa anak ngam amaw. Itataawanan kayon, umay kan dumawat kanya. Kapitan, Apay, nagkapwam. di tabalayaw. Dumawat ako malaang iti bugoong. Ngam ko namat ni Maribanang nga awan ka na. Ha? Kano nagado? Kuna na nga awan. Ay, kaasi kami ba't kinibadong ko, kapitan? Awanan ti gagayim ay. Awanan ti mga asikada kamay. Ay. Di kagsaw iti kasta, maray. Amumot din na pasabak kada kami kinibadong ka, kapitan. Ewan nga ron. Nalastog kayo ngamin. Isuan, hold up kayo. Saan kami nga aglaslastog ita, kapitan? Nagbalbaliw kamain. Kasaritak to ni Banang. Mabalin ka day, akasaritam uray ni Maricuana ang kapitan.
Dinak ngamin kayat apautangan. Sige, kasaritak to ida. Ket no naglastog da idi dagita nga agasawa. Ita, ibagam kanyak anasken nga agbalinak anasaya at kadakwada. Ketun di ka lamasyan. Kano gagayem tayo ida. Ket, anya ti kayat mo, padawata kiti bugong ni Marituyang. Una. Winan, ikakon no kasta ti kayat mo. Ay nagbalbaliw dan. Iswa, pakawanan tayo ida. No adaman nagbasulan da, pakawanan tayo. Kasta tinasaya nga kakabaranggayan. Nakitak mo't anapan ka dita balay da Marituyang ken kabadong Maray. Wen Mare, napan ko inikan iti buggoong ken bagas. Kayat mo asawan, agsarsarita kayo na dua. Wenan tay sumot ti imbaga ni Inteng. Ay, kinapudno na. Inmay nakmatla ang kinasarita ni Kapitan. Pasensyaan tayo kanon da kabadong ken Marituyang. Ay katwan Ay, kunakun kat, ano adda ka sa pulanda, nasingpet da. Ngarud iso asyak. Sa anak la nalastog no adda anak iti kwarta. Tanarigatan, Maray. Ay nanatoyang. At daman, wano awan kwartam, naskan anasaya at latta ti ugahin. Tapno na anayas latta ti ingkay panagkakaarupan. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sawalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insura para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangat.